Lang ba ka free kick goal bala thep daw Lionel Messi. Lionel Messi mentau la thau sakawai ka record. Kata da ka bala aban thep goal. Hadu nyau teli ki jing ka World Cup marbun. Batat hadu menta la baroh live po ar teli kiri. Kilala ban qualify syakarang ko balai po ar. Bat habang ipai ka jing ka Argentina persya ka Jordan. Ka Argentina kala ban job lai lewi kuli ka Jordan. Langbak gol na Lo Celso, Lautaro Martinez langbak penalti. Bat nakalong Lionel Messi hadin bolumi kum substitute. Ulalaban tep iya ke gol free kick. Kaba ulat haud kot sendan. Badai tang ma uhi orang ilaka banyo tep hadu nyau teliki jeng ilaka World Cup marbon. Nakalong ka Argentina ha jeng ilaka group stage kalala ban job baroh license. Bat Lionel Messi ulalaban tep riu gol. Hakini kilai teliki jeng ilaka group stage. Kaba kalala roban job hak kerdan ka banengkong hak grup J. Syuk kala qualify lepa syakarang ka balai PR. Kadba nakaleng ka Algeria persya iya ka Austria. Kilekut hak jingi kai lai kul. Kaba ka jingi lakai kalong kaba itnat pha. Namar mar hak last minute kila ban panya kai. Manta baroh arliang kini kitim kilala ban qualify syakarang ka balai PR. Ka Algeria bat ka Austria. Kaba mentahi baroh lai PR teli kiri. Kila deban qualify lepa. Syakarang ko balai PR. Bat ba menta an sesedang no ki jingil kai World Cup. Dakarang ko balai PR. Teto perlok ngin yepa iya kita ki jingil kun persya jong kini kiri. Hakane karang ko balai PR. Nangkong ke Germany persya ke Paraguay. France persya ke Sweden. South Africa persya ke Kanada. Netherlands persya ke Morocco. Portugal persya ke Croatia. Spain persya ke Austria, USA persya ke Bosnia, Belgium persya ke Senegal, Brazil persya ke Japan, Ivory Coast persya ke Norway, Mexico persya ke Ecuador, England persya ke Congo, Argentina persya ke Cape Verde, Australia persya ke Egypt, Switzerland persya ke Algeria, Colombia persya ke Ghana. Kini kita ki jingkun persya jong kini ki baroh live arteli kitim.